Whalawhalahi atu, hanei e tau walatala tutupu ke lata I moe awhiawhinei. Kua whai ono anua nge whahi ngā huwhanua ke ngā hua whakataha moe whalu tau mtakau ke liu ka mātaha ke pata ngā hua whawhatalo ke mutu kai tau whai hiki anga whakatose. Kua whakatumau ni e whahi toke lau he mutu ke lau ia ke tau lekua ke he tau malolo hila. Ka mata hohoko mai e tau mtakau ke lata I moe taonanga tufunga whakamutu hani we ke whaaki moe maua manaki e mutu ke liu whakamapatu e taonanga nei. Lahi e whiawhia he lutu apostolic hako mai ke whakauku ai e ako moe urumotua fō ke takitake te whakaholwanga haluturu ki mua. Kua whai ono onwanga tua e whahe ngā hua whanua ke liu e matanga hua whawhautalo ke kamata hake ke te mga himua, ka kua whai whatutalaanga ke aho nei molo tolu e tau tangata ngā hua whanua. Koe tau e kua mole atu ne tokolonga e tau tangata ne kua tō talo, ka kua tō lahi e uka ke whakafua I ke tau motu kehe, wai whalu le kua lawhikilunga, whoki. Koe mga ho nei ne kua kauwhalataha e whahi ngā huwhanua, pia I whoki mai matakau Niuean Island Organic Farming Association, mai Niuean Organic Exporters Association, ke kisia koe he ingoa e puhala ke whakaholo ki mua e whakau nei, mo halau tūla tau manako. Whiawhia ngai ani mo manako la tōru ke ngā hua whanua. Mo manako whakala tōru ke mua mai tō whakapale-paleanga, ke la te mihala tōla tō ngā hua. Koe uka ni ngā hātunga he tō pohala, ne whiwhawe tāwe tō mga hukua maali. Ne longa tō mena ne nākai ngā hua, ka hako tō, tunge supply and demand whakapāpālangi. Mai longa whakalai whoki e tau le kua ke ta mga hukua maali, kai pesi ni hane whai ono ki mua, mai lali ai ke liu whawhangu mai e matanga hua nei, ke maua e ta whakapale-pale mitaki, malu tūle tau tangata ngā hua whanua, ne kua whakaukai ke lata moe tahana tau koloa mahuinga ne he motu. Manako koa ka hake whakahoho te alo tōru ke o mai te mai hala tōla tō tālo, moe ke liu ke whangahua whuki ke whakahoho tō whanau whaata whuki ni ka hake liu ke ngā hua whanua. Ka koe utani ka hake ke he mga ho nei wo ke kamatini whakainene e pia e kisianga he kumisi ngā hua he whainoea me niofa me pia ni mo matua whaingo whanua ke kamatini kuhai ni ne whaitalo mga ho nei me whamanaka whake whakailoa mai ke matua koe whaitalo kai ni whamanaka ke uta ke kamata whakatosi. We're looking at anonot ka hake ni ngā hong tahi seu kilo he tahi mga lele po ke tahi whaitapu mana pia si ke heutani whakapisnisi me private sector he mga honi. Koe mana koe whahinga hua ke mai longa he tō tangata hane whai lali o tūru ke langmatai ka koe whahi ke tō pisnesi ke tō whakatau mai whakafua he tō talo tō tuku atu ni ke tō whahi pisnesi I whafo he whakatawhono tunga e tō mtakau koe niofa moe noea. Kua whakatumau e tau malolo hila ke whahi toke lau he motu ke le kua ke he ue whahi tape moe kua lahe tau hele ke he tau whakaholwanga ke tau lotu kaina. Koe whahi tapu ka moali ni pehe mai ai e takitaki whaingoa hila, koe le kua ni o kumoa I ke he wahaloto I makefu ki tuapa ha kua tua I e toka hila. Koe whai mga ho he ngahua matakau ngahua hila ki ai ke whakamaumau me whakangahua I taha lai ni poke taha kawe hila fōu. Koe oki waha tapu e kua moali atu kua liu whai le kua whoki la whikilunga. Mai iloa mai kua le kua ngai ni ke he wahaloto ha matalawe mō makefu. Ki sia ke aho tapu kua ngahua I whoki e matakau ngahua ke whakamaumau ai e taha puha hila transformer ne toka atu ai ki Namaui. Ne liu whakapuha hila ke awhiawhia aho tapu mai whakamōli mai e takitaki ke whahi utilities kua whakangahua e tau kawe fō mai amanaki ni ke nā kai whai le kua whoki. Kua amanaki tua e tau matakau ke hoku mai ke lata I mo taonanga tufunga whakamotu hani we ne kua amanaki ai ke kamata haki ai he awhlai le he whahi tapu nei. Koe taonanga ke whaa ki hanei ne kua whakamtapatu ai ke motu. Moi lahe tau amamana ki anga tō mai ke tō whiopehe nei ke mouai e anga kau whalataha he tau niwe
he motu molo tu foki mai fafo. Tahana puhala nei foki ke whamtalahi ai ke tau anga mai tau tufunga whakamotu ke whetu whatuwha ki he tau loto matala mai tau tufunga. Whakatutālai mai taha I loto le tangata whakatokatoka he tau whakaloanga ke iloa kua maua mna ki nakai ke lātu me whakau nei. Ono no atu ka haki alo tonu ne ko tuk whenonga mai, mo e me ke whakakiskisi ai halo tolo tau tāleni, pia whoki ni me halo tolo tau mamanga ke halo tolo tau tufunga whakamotu, ono ke atu ki alo tolo ko whiawhia lahi whoki na alo tolo ke o mai, si whiawhia whoki ne alo tolo he ne nonofu mai ke he motu ke ono atu ki alo tolo ne ko tuk whenonga mai, si amanaki ni ke Mau manaki, mo e whiawhia e a totoro osi ke whirewea mo lo toro, mo e kau olona totoro ka hake tau se tonga hua ke lata I mai tānang tu whunga motu ke whae ki a totoro motu. E mga aho nei, he hoko mai he mame aho nei he wakalere, ko lo toro he mdakau he My Name is Pili Tommy, ne leweki atu ki ai matua ko Velleman Saute, mo e hana mdakau ngā hua, mo e mdakau Tupu Maianga Trust, ne lewe ki atu ki ai e matu whingo Zora Whailo. Whiawhia ki kisia atu ki alo toru he mame hao nei. Pihea whoki ko Alexa mo Maka, ko lo toru ne whadausi atu ki he street art na. Pihea whoki ni mo e taunga hua tā whakasino ne whakahingoi ko takai motu. Me ko mamuna ki whakatātai ki he aho he taunang tu whunga motu he a totolo motu. Ono ki mua mai hea whaile, linga whai matakau whoki, ka tuk whenonga mai ki he motu, kai nā kai la mautali ia e komisi ngā hoa, ko hai alo tolu ia ka o mai. Ko tau whakaholoanga nei, hawhangi ai ke tō tangata osi, ke kauwhilataha, mo e toka mātai ke hawhalaile, ke taha I he whahi tapu, he whakawhiawhia gai. Ko e laulahi he tau wheua tō tau se ke loto tāone ko alofi, mai he commercial centre ke hoko atua I ki Vaiolama. Ko e tau whakalaulahianga ki tau whekau, toka I ke helewe kianga, he whahi whenonga e wawa, mo e taonga niwe, whatahai mo e matakau kumisi ngā hoa. Ke he whātapu o ki lone kua whakauku ai ue te matua ki lona to he lotu apostolic ki takitaki e tau whakahaluanga he lotu nei. Ko e whakahaluanga nei ne kua tausi ai ke he ue aho ke whakamori ai e akuako ko puni kapanga mo e taha fua ke tangata lang matai ko e uru matua ko pui o ke sene. Ko e matua ko puni kapanga ko whai mga aho I he ngahua I lalo hefo he matua whakawhekau ko reipa sene ka kua masi whakaofu ai ka kua ia Halo tolu, me nā kai whaitangata ke takitaki e tau tapua kianga, as ko whiri ai ke whakauku ai tau matua nei. I loa mai koe ako ko kapanga, ne tau se hana tau peapa whakamai longa, ke kei mo ako ke motu nā ko New Zealand, mo e koe li mai ke motu mai hana mang whawa. Ne ho hoko mai fuki whala tau tutake he lotu apostolic mai New Zealand, ke kau whakalataha I ke he whekau mahuinga nei. Tala hau he matua ako ko puni kapanga, ko whiawhialaha ia ke he uianga nei, ke he tau se tonga huaheiki, mai hana manako ke whakahoho, moi kumi puhala ke liliu mai tau fuata ke tapuaki, moi whiawhia ke tau moi whakanganga. Hako whakamrina moi whakauku e tamatua nei, ko mua tua e takitakianga fōu, mai loto apostolic he motu. Whakausi mehne da wala tala tutupu ke lata I mea whawhinei, tūliriu puki ke whaliwea ke a whiawhia hatu loto. Nonofua, mnine po, tūliriu ke whaliwea.